No ngā wiki tata nei I pōriro ai I te umanga o Watis tō tātou reo I tana raweke I ngā ingoa wāhi Māori o te motu ka tahi karapai nā atu ki wāna pātara ranu. I nai nei kua whai te umanga pāki o Burger Fuel I taua pōrirotanga. I tana pāki hou e kia nei e rātou ko te hauki tauki a pāki ika. Hei tā etahi o ngā mātanga reo o te motu he āhuatanga tēnei e tāmi ana I te whakapau kaha o te tokomaha ke piki anō te mana o tō tātou reo kia ora tonu ai ia ki ngā rā o a popo. Nā, kei te tari matua o Burger Fuel I te hapori o Rimutahi I Tāmaki Makaurau. Tā tātou kai kawe pūrongo a Hania Douglas. Nō reira Hania, kōrero mai mo tēnei pāki hou a Burger Fuel. Kia ora, Scotty. Ai, ka tika kei waho au I te toa kai. E paku raru ana I runga I te whakaroa e tahi, I runga I te whakapaia e tahi, kei te tino takahi rātou I te mana o te reo Māori. Ki te tirohanga kanohi, he peka ika noai ho tēnei. Engari e ai ki e nei uri o Ngāti Kahungunu kei te tānoa noa tōna ingoa I te mana o te reo Māori. Is this for real? And then it was just immediate disgust and disappointment, especially given they're a global brand, and here yet again there's another global brand blatantly mispronouncing our reo. Ko te he o te ingoa o te ika hoki kei te iho o te tohe nei. Well, essentially, it's a big middle finger to all of us, Māori and non-Māori, who have really been trying to, over the past few years and our whole lives really, through generations, to revitalise the language. And there's been so much work that's been going on, you know, in media and in the background, and it's just a step back, really. He mahi tūkino tēnei. Me tirohi e tātou ki te ao hurihuri tēnei. Ka tiro atu au ki te kāwanatanga, kai te ngāna rātou, ki te tinihari ngā whakaro o te ao Māori. Hei tā Shona West, he kaiako reo Māori ki te kura tuarua o Here Taunga. Nā ana tauira ia I mōhio ai mō te take nei. He take I kaua ki ona taringa. Aha ko ka mea mai e tahi o ngā tangata ki au, he kupu ititira e hara. Ki te ao Māori ko tā mātou nei ngā kau, ngā whakapapa, ka honohono atu ki te reo. Ko te reo te mauri o te ao Māori. Hei tā West, ahakoa kua tangata whenua te hapanga o tēnei kupu, putano ai te motu, putano ai te ao, e harai te mea pai. Pirangi au ki te āwhine atu I a rātou, ki te whakaingotia tā rātou nei kai anō. He nui ngā kupu kai waho rā. Oi anō ka puta mai tēnei kamipene, pera, ka puta mai te tūkino o a rātou mahi e pāniki tō tātou reo, me ona tikanga. He rawa atu tērā. Ai, ka tika, I katahi noa nei, no nā tata nei te karere a te māngai o Burger Fuel ka taimai, Alexis Lamb, me te whakapāha, hei tāna, e hara I te mea I hiahia rātou ki te takahi I te mana o te reo. He oi anō, e hara tēnei I te āhuatanga hou ki a tātou, kua he te mea tika, kua tika te mea he ne. Nā reira, kei runga pēr I a tātou te haipapa kia tika te whakahua I te ingoa o tēnei momo ika I Scotty. Tika tonu tēnā kōrero e te tuahine Hania, mihi ana ki a koe I tō rangahau I tēnā kaupapa I tēnei rā. Kia ora rā koe. Ka te